Kgotsong baetapele ha ke le dumedise videong ena re tlo tla re ithuta ka mokgwa o bobebe wa ho stake di-agricoin tsa rona haholo ho batho ba bang ba ntse ba sokola ho stake di-agricoin tsa bona ka hare ho di-note account tsa bona. Ho stake o lokela o log in accounteng ya hao o sebedisa website ya rona e leng node.agrichainxwallet.com. Ha o so logile in accounteng ya hao moo e tla hlaha ka tsela yona mofuta ona. Ebe ntho ya pele ke o tla hodimo mona there is a small arrow, o klika arrow ena e nyane shebileng tlase ho tla hlaha menu. Ha o so hlahile menu tjena, staking ke ena boemong ba bobedi, o so klika staking. Mme ha o kene ka hara staking ka moo re tla hlokomela hore dikarolo di tharo. Karolo ya pele ke moo o ka stakang ho tloha ka di-agricoin tse 5 ho ya ho tse 249 o fumana 20% ka selemo. Mme karolong ya bobedi o stake ho tloha ka di-agricoin tse 250 ho ya ho tse 2499 o fumana 30% ka selemo. Boemong ba boraro e leng ba ho qetela o stake ho tloha ka di-agricoin tse 2.5 ho ya hodimo ho tse ngata fela, ebe o fumana 40% ka selemo. E le hore ho stake ho tlo laolwa ke hore na account ya hao ke ya mofuta ofeng, e na le di-agricoin tse kae. So ka hare ho account ena ha re kgutlela dashboard mane re tla hlokomela hore account ena ke keneng ho yona e na le di-agricoin tse 6490. Mme ha eba ena di-agricoin tse kalo ko bolela hore re tlo tla re stake ka mane ka mokgahlelong wa boraro wa 40%. Mme ha o so fihlile mono re tlo tla re klika mona botaleng mo ngotsweng stake ka hare ho mokgahlelo ona wa boraro wa 40%. Re klika stake e tla hlahisa table ena e tjena e ngole new stake e bontsha hore wallet balance ya hao ke 6490 AGX e leng simple ya di-agricoin. So ho tswa ho wena o le motsetedi ka bomong hore na o batla ho stake di-agricoin tse kae. Haeba o stake di-agricoin tsa hao kaofela ka mona ka ho amount o tlo klika ka ho amount ka mona, ebe dipalong mona o tla bo so type amount ya di-agricoin tse o batlang ho di stake. So boemong bona ke tlo tla ke stake di-agricoin tsena tse 6490 e le hore ke tla type 6490. Ha re se re typeile e le tjenana re se re klika fela stake. Ha re entse jwalo ho tla bo nepahetse, o tla bo so stakile di-agricoin tsa hao. Mme ho netefatsa hore e fela di stakile, o kgutlela ka mane ka ho menu ebe o klika mona ho dashboard. Ha o klika ho dashboard o tla hlokomela hore mane ho my wallet moo di-agricoin tsena di ne di dutse teng ha di sa leyo, e se bontsha 0.14154 ho di-account tse ding e tla bontsha 0.00 AGX. Ebe ho netefatsa hore ehlile di fela di stakile, o tla kena ka mono o kgutlele ka ho staking, mme di-agricoin tseno di tla hlaya boemong boo o stakileng ho bona ka tsela ena mofuta onana e tla ngola staked hore na o stakile di-agricoin tse kae. Mme ka letsatsi le letsatsi tla be se qalella ho bala di-rewards di tla hlaya mona ho latela hore na percent eo o e fumanang di-agricoin tseo di stakileng ke bokae. Ke ka tsela eo bobebe fela eo re stakang ka yona. Ke a leboha.